Aha, too much GA. Ghana wahala jumedi na ebre asosayede ebesumo. Ebusia for me din ene ekwia sikapa na said the money trending issues and I see ehu enkonya ede ebre mo na misi nkonya so de na chese ensem no de kochi ekobreman aha and I chese yedi ebebego epensen emu epen pomasi ben to wadinche bia utimi de to your comment section honum so won subscribe so message say obeye ede amaye ensem no enie eye abaye be eye Kumawood actress wone eye nua ma bi emfonyi circulate e wo social media agana fo ebinum ka se da bi we de we mu de se ya o mu kokotwa eye sini bi na wo mu pese wo mu ma ne hype ya na ekosura wo be hu no ma hyeda kofa ehun fonyi bi a mu twitwa no wanchenchen bi no wo mu e de aba no ma ba be chocho no ma bi wase no mu de apom ba bi afa sini ne beba no na gentrene e wo ba bia na no ama eye actress bi so ababonti no wo ba ba weche dientia sa pictures no circulating on social media and the intention of the person posting that pictures no so no what they to edwana ebusuamu mayembonra ensem no emu ye ni abema Miki osai be kon adodo na anim ne say Dada boat sa brantie wono ne ho asem na meka wone ye nua ba Gloria Sarfo womo mfonyi ekokopie mu ewo social media ye nua ba Gloria Sarfo Kumawood actress wono na wo posti woni Instagram page Gloria Sarfo so wonim na abaye ya efiewura wo ya ade wo ho Kwame Jokoto ne girlfriend a open ne pan ye no ha sa abaye no na meka wo ye adwuma so wo Angel TV wono ne ho asem no ne Dada boat mom ni say Dada boat o ye wo bia ba no advert nasco for ye o mo advert wono a na de ema o mo Samsung phone so advert so wono a na ye o ne magupu mu a wo ye ya ha che se wo ye advert ma enkrofo bebre na wo twi mu de beto dwa ne say Gloria Sarfo ko ni Instagram page no o de wo mu emfonyi a che se wo mu mienu agina ho na wo de ne nsa to Dada boat ne bosom na che se wo osere na ono so asere de na tese small no emu din ye pa na wo caption wo ase I never thought that I would finally settle down with someone within my industry or field. Little did I know that pure love lives there. And they emoji and say 100% count. And we no to also say I have never been this happier and secure or the emoji love and empire boy e dey can no to also say my all, my love, my life, my vulnerable, my everything at Dada boat GH. Love lives there 100%. Love your life and stay safe, guys. Good morning. We ene and troya. Ye nua ba Gloria Sarfo wo mra wodi emfonyi omumienu mfonyi eto ho no o caption no wase na chese wanya wo ba ma bia chese no onim so wo dokrampo no existe wo enemre mu still na wo bibetimi ado wanya enije ofili secure ofili protected enti no wo ye no na on sanjin this wo benya wo bia like ono ane feel that wo wom sesi ni twa adwuma ni mu ankasa wo benya obi o do no sa enti na aba ne san na chese nani agiye pane no no choye my all, my life, my vulnerable, my everything and ocho no edema at Dada boat GH enti sa video way and sorry sa picture way circulating na Ghana for so we ja wo mo de yikeko wo ma ko premier bi anaso wo ma ko twitwa mfonyi bi o mo de ba be wo mo movie ena wo mo de aba beto abonten be play Ghana for adwin ye wo mo na ehun se Dada boat ni nua ba the strong one in Emma Gloria Sarfo se we Dada boat no wo yere ne ma o ewo outside enti no wo boa enya de se wo benya no enti won twe ne ho emfa emfri ne ho enum a ena Abeku Santana so eno Abeku Santana ni statement to making a ma Ghana for say Gloria Sarfo wo ma like opese Ghana for enye o opese o de Ghana for adwin edi agbo question obusa Dada boat ne say
when is the video movie coming out and on a course peke out and Ghana for effort say way adie bi keke no person wo mu edi ebiti Ghana efo enunti na wo de sa ensem way ababa to edwam na ebiemu ensusu no Dada boat na emu eteke to ono susu ni page na wo call ye no ono susu ko posti the same picture by a two photo grid na ono susu etro ewo ase say at Gloria Sarfo, my dream, my love, you turn me around, you keep me safe, you protect me, hashtag God sent, I love you always. We ene ono susu Dada boat ono susu ni dia wode ekokoto ono susu ni Instagram page a chese ma Ghana for si na chese ade no no kro na chese ade no ampana no na actress makers wode ne ho ababagima wa ba bonten ababetwe ye the wrong reason enti sa video and sa picture we circulate ni the intention of sending these pictures out no ye nuaba Mata Ankomah abaya no you movie or no de hu no wo yes omo yiyi wo omo ho omo yiye say no ha sa decent girl no ono ne ho asem na make am na obehu say pictures and say we no circulating wo social media wo bia na dwen ebi ma wo mo congratulations ebi ka say we dey fata wo we dey your dokan we dey say no oba abonten be chem say hey Ghana for monto mobo said the ade na ekon no enye sa na muhu no na ade ntia Gloria Sarfo no wash that post side we ya no ntia Dada boat so supporting you all because of say wope hype pa na wope na ne nsema wode eto hol say attention pa enie na chese ohun ne say ye nua ba Gloria Sarfo no attention na wope hype wopese Ghana for any man so because mobeka ya say if you ran should anya something relevant as series enkrofo etahwe anaso obia ekoko hwe entina ama ni din na wo first no say kwam joko to girlfriend no and should emba out bi obia enim no apart from say bia okoko pie we Angela na say ni no makeup picture bi ba bontia na Ghana for ka say na je say enkrofo mu ye makeup bi de je say wo mu ebri meme ni so no sa ne ba we free limelight ni mu enti akwan obepese wode beba ebebe relevant ama Ghana for ehunu no enu nti na wa sheda de sa pictures we bana wo no de wo hu ne say attention enti na abaya no yes na enye say we hia ni dobia enye ne dofo bia ene Dada boat enye ne dofo ene Dada boat nemum attention na wo pede free Ghana for ne ehu so wono so so da so wo hu ye wote ase enu nti na wo yes na Ghana for say matter na so sa na ate wo ba bonten ba be chirichiri nsemu de akire yen a wo de chese wa ba be say asem no kra na they say wo no pay attention wo so ba be kasa no so den na wo pe wo so nya attention na bia because wo ba be kasa ye be kasa Gloria posti ye na Mata Ankomah be kan ye na ye say nti ye bo Gloria di ni ye bo di nti wo so den na wo pe attention na bitifio menya wo se de wo so no asa wo be kan bibi ba bia ma de wo so ya attention seeking na mo man ko tie adwenkyere ni bi eba ye efa ensem yi yenua Sarah Yolson edia wode eba ye osemata what is your wahala if they are in love jealousy they shame you shame ono so edia no say enti they say wo mata wo kra wo how anything wa mane ne sen unsu ne sen enti ado obi do a wanya na ye oya na se den ana se won so no like unya unu obia ye enti na pese wo ya magana fo unsa abaya na ya attention na wo pejai na we de ya ho ya na ye show e bia na se Dada boat no pe no na wanti mi ankwa ono na di kan etwa overtaking no enu enti na wo ka senti jade wo ye no Felix osai ede ode eba yo say Martha seems you need the attention too because what you are doing there is no different from you and Gloria no so edia wode eba say Martha there who ye there it is that there so no all pay attention sir because difference be any one Gloria mo statement amode aba bonten so wono na abeka enti kaja manen kan say attention a wo pass so wo ye no wanya
enti won so oba be kasa de enti na won so kasa won nya attention na bi enti na won so wo ba akasa won enti no who the difference between wo and Glory who say won so e attention enti e na ma won so aba abonte Isaac Owusu blessing e dia wo de e ba say Gloria, if it is true that you found a lover, please, when you people get married, I don't want you to divorce. Ono so edia no ndé chese wonte so dogo bi no abe de ankrofo akeka ye ka say ye movie ebinum ka say ye say ebinum say ye say amatan kama de ne de abebo so no wono do ogina so sem say yampa so we hia ne do eyampa se wo mo be ware dia enye obesere na afutu de be mana ene se aware na wo kɔ ne kwan eware nti won hwe yie no de ne hu kokowra mu bia eye divorce sem bia entimi ambamu ono so na dwenkyere a wo de eba ye enu no Kingsley enso edo de eba so please leave these people, leave these people. Very soon you will see they will come out to tell us that it wasn't any pre-wedding photos, but rather movie pictures. Let them be. One also so edia or de eba was say we would eja omo wo be nwa na omo ababontin say we enya omo pre-wedding photos bi anemu movie bi omo akwa kwatwa sini bi omo akwa kwatwa enu nti na wo mo de hu efonyi aba we ene ensem no ebi anadwinche no bi a ebeto edwa efa ye nua bema Mickey or say be kon adodo nanim ne say Dada boat wono Gloria Sarfo wo mo emfonyi a eba abonti ama Ankomah enso de na no aba betum o claim say enye odo bia na wo do wo mo ehunemu mabaya no attention bi na wo peme omo epe no wo mo de wo madwinche etudwa wo so wo fi wadwinche ene sen ewo ehun woni mata ya adwen ana say woni no enye adwen fa wadwinche no ebra efa emayen e wo too much in comment section follow your IG page so @tumagh_. So subscribe to your channel na na share for my busianfo any adofonom all the social media platform mema rain fi so be like your videos in so ede account me din ene akua sikapa dasene ye besane hia makramo. Yo, too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so na ye de bremu one god nie the only one god in GH eho na de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH